ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nakalagip ka din nga agawid, dan anak na. Noan yakit di ti trabaho tinagisukatan na ken ka. Mabalin yung matandamagan kanila ni, tamangan no amuna nanang. Padasag ti agdamag kanila na bareng amuna noan niya ti trabaho ti lalakay. Ngala, baybayan yon. Amangan no nadurdur as ti biyag nangam da tayo. Iso nga sukat nak. Ay, jakmat mamatay anadurduras ngam sika. Pagkunaan nyo, Sakbay ngamin anapan kanu ni abalayan ijay syudad, inlako nati ka kay suna ading wenda. Nakita kanu ni lanay ti panangilako da. amangan mat no pagplete kan pocket money na nanang. Sinalpag ti kastoy. Kanayo nakmeten ngagmalas. Awan pa'y panangabak ko. Oh, inya nga taaya ti aramidak. Tapno agswerte akmat. Manipod nagsikog day jay ababay. Awan pa'y panagswertek. Oh, just kikit di. Malasakit ti tinugawan day jay ababay. Makita kat si Maranta ka mat. Anya nga iti ko na ti doktor. Mabalin mi ka nun ti agawid, sisa. Ang dakkel mo ti mabayadan. Kasano da ito yan? Mapan makisarita ni Nana Cora iti opisina ti DSWD. Tapno tulungan da kayo. Isurom man nga rod kan kwa na ti opisina ti DSWD. Uwan, sige. Ang mapan kami kumapay iji boarding house mo. Amumot analipit ijay. Kaasi ti ubing no umay kayo pa ijay. May mayat laangan no iti lugar tayo ti pagdiretswan nyo. Ang kasla mabainak pa'y lang agawid ijay. Iti damo laang apagsasaritaan dati napasamak ken ka. Malipatan dan tumot laang. May mayat ko man no ibatik pa'y lakan ka ti anak ko. Tapno agbaligi ak iti plano kan ni Bantor. Amom Edna, atapag paikit din akasta tinapasamak ken ka, tapno saan mo ama aramid, timadi apanggap mo. Anya ka di ti pampanunutom anak ko. Ay, imbaglakit din tanaanos mo ti empleyado ijay DSWD. Tinulungan da akat nalpasan ti amin. Mabalin tayo nga rodan ti agawid, nanang. Wen, anak ko. Napanangalan ni Sisa iti takse, ta itulod na tayo kano iji paradaan, nga agturong iji lugar tayo. Nabayag matan ajak nagaw-awid iji lugar tayo. Dapat na nagbaliwan na, manipod di ka nagaw-awid. Anya kumangay tinagbaliwan na, nanang. Ado, dagiti di madakkel ababalay ijay. May santi balay ni Bantor kadagiti kadakkelan. Timot balay tayo, ti awan pa'y aasinsuan na. Nabaliwan ti balay ni Bantor? Kunayo, nanang? Isun ti kadakkelan ti balay na ijay lugar tayo, anak ko. Ay, no saan ka kumadang nga? Balay mo kumamot dayjay. Ala, umay kayo Nana, ta itulod na tayo iji paradaan. Ne, inayadam ti umunag Edna. Saan abale, tasyak mo tin akasaklot iti ubeng. Wen, nanang. Sige, tasyak mo tantimang bagat ka dagiti gargaretsyo Nana. Ay na, agyaman kami balasang ko. Dakkel ti naitulong mo kada kami, manipod adda ni Edna diti ospital. Saan ko ang mabali na baybay ang tigayam ko Nana? Awan sa bali a pagkamangan na ditoy, no di siya klaang. Ay, nagsaya at kaagayam balasang ko. Ni Apo Diyos ti magsubalit iti kinaimbag mo.
Ada tayo dito'y lugar tayo. Makitam ka de, tidakkel abalay, iti ayan ti sigod nga inaladan da bantor. Nagdakkel abalay, nanang. Oray dagiti kaarubad ha. Dadakkel matan ti babalay ijay. Diyay nga rod ko na kon. Datayo laangan tinagtalinaan abasit ti balay na. Nanang, Pakitaam iti nasayaat ni bantor. Kan dumawat kanto iti pambakawan. Tapno malunag ti puso na. Kat mapakawan na kamutlaang. sige nanang. Ikagumaak ayalis ti alipuspos na. Wan anak, dayta ti aramidam. Into na anayan ti kinapigsak. Mapanak ije balay na, nanang. Wan anak ko. Masapul ang ayalis mo ti alipuspos na ako nam. Tapno adda pa kairanudam. Damag ko nga da kanumatan dito'y lugar tayo ni Edna. Kadwa na ka di ti lalaki na, nanang. Awan kanumat ti lalaki a kadwa na asimbang pa. Isuda kanulaang iti inana. Kan ti ubeng nga anak ni Edna. Nakikita nyo ha, ang mga noalaan na ti anak ko. Ay isaan ba't nga agbalain? Bili ti ubeng, asaan asumurot kan kwa na no umay na alaan. Wala nang. Sana rin bang alaan na ti ubing? Mabalin na lang nga bisitaan. Gamdi na mabalin nga ikuyog ijabalay da. Awan ti ipakan na ijabalay da. Unay lakat ti inararamid maun Edna. Napankalaang ijay syudad. Insukat maun ti asawam. Kunak ano na saysaya at dayjay. Taob ubing. Ang at damot gayam nga awan manaknakam na. Nagpadaan yaw nga awan manaknakam yaw. Huh. Nailako kat adi na oras ti kakaiso na adingwan tayaw. Kwatatang, ikagumaak nga alukuyin ni Bantor. Tapno agdan na kami mutlaang. Mangnam na makakaday nga awatan na kapay. Nalakalaang apusipusan ti alipuspus na. Ah, makita no agbaligi ka. Praktis ti ibagakan aramidam iti sango ni Bantor. Tapno awatan na kamutlaang. Nakasaganan ati ibaga kan panag-artistak. Tapno maalukoy ko, nanang. Lalaing anak ko. Tapno agbaligi ka. Masapol ada kayo matlaang ti agden na. Tagasawa kayo kat nga rod. Di kay agdanag, nanang. Masiguradok akayat nakpailaang ni Bantor. Sapay kumatagbaligi ka. Awirak pa'y ti ubeng. Alaam no addakan ton ijay. Wananang. No makaunagak ton ijay abalay. Awan ton ti maaramidan ni Bantor. Tasyak tumatan ti Reyna ijay apagtaengan. Ita lang ang makita kayo. Manipod simmangpot kayo ang naggapo ija ospital, nana. Apay, sipsiputan na ka day. Ah? Saan mat, nana? Hagdamdam magaklaang. Kunakit din no da kayo mat tinayso kat na nagsakit. Sa anak agsakit, tanasaya atak atao. Ah? Tika di agsakit kat dakas anao, nana? Aha, ay awan timbaga kakasta. Lakwan nakman kit di iti pagrikado. Ay, kumusta amat ni Edna kanti anak na, nana? Nasaya at damot. Saan ka di nga umaymat dito? Iti ama ti ubeng, nana? Awanod ti ama ti ubeng. Jack amo no si bibiyag pay, wun no saanan. Imbag man ta imay kayo dito yung istor, nana? Ada ka di ibagam. Kaslaman sa balay ta isem mau. Ay, kagap-gapo ni nana Cora dito'y, nana. Ah, apay ka day no naggapo dito'y. Dinamag ko nga main, no umay dito'y ti ama ti ubeng. Kunana nga awan ka nun ti ama ti ubeng. Anya, awanan ti ama ti ubeng. Nay, anya ti kayat nasawaan. Day tangarun ti saan ko ang maawatan, nana. Pimanaw mat ngamin, idinaibaga na day ta. No anya man ti pakasaritaan ti biagda,
Awanan ti bibiyang tayo kadakwada. Pribado da abiyag dayjay. Ha? Wan matkit di anana. No apay ngamin nga interesado ang mga mo. No anya ti kabibiyag ti padak ataw. Ba nag-asaan nga umno. Nay, kadigdigos mo matanak ko. Kan mayat man day tabistidam. Nagpintas ka iti day ta akawas mo. Itati umuna nga addang nanang. Aramida kon ti rumbang. Mapan ka iti dakkel abalay. Wan, nanang. Kat ipasiguradok, ayawid ko ti baligi. Ala, ingka nga doon. Awan ti opisina ita. Sigurado nga awan trabaho ita ni Bantor. Iso nga rod nga iranak ti mapan ijay dakkel abalay, nanang. Nalaag ko na ikagarudan. Magagaran ako na makakita iti panagbaligim, anak ko. Papanan nyo ka di anak ko nanang. Ada mapanbigatangan nga aramatan na ijay pagadalan. Sige nanang. Igatangan nyo man nga ron iti kasapulan na. Ay uwan anak ko. Kanayon matada kami ti agkuyog amapan gumatang iti aramatan na. Ada ka di pa'y kwartayo? Saan ko pa'y anagastos amin ti inted mo anak? Isu ti aramatag apanggatang kadag iti kasapulan ti anak mo. Imbag lakit din tadda kayo amang tamtaming kadag iti kasapulan ti anak ko nanang. Nakita ka nagbiste ti anak mo arimwar. Papanan nakadimanen dayjay. Mapan kano dumawat iti pamakawan ka ni Bantor. Mabalay na mapakawan na siguro. Ang amno agtipon dapay. Ay, awan lat amukaw. Si Kamot. Noon napakawan na, di kaawatan nga agtipon damanan. Ay, jakman amo kada kayong agina. Mangnamnama kayo iti imposible. Sino nga tati umay dito palay? Tawan mo tiyamok. Lapit lang, umayan. Ha? Sika? Nagpintas matan. Bantor, di na ka di paunagan. Napatag ti pagsaritaan ta. Ha? Sige. Umunig ka. Di ka unag ti pagsaritaan ta. Agyaman nak. Bantor, pangaasim tapakawanan na kuma. Nakulapan ti panunot ko iti kalabas. Apa yung narakop nakmatan? Inturturad ko ti may ditoy. Gapu iti nalaos nga iliw ko kan iti anak ta. Nagbanglon ti salpag. Si kakaday tinangibaon iti anak mao amapan iti balay da Bantaur. Insukat na. Ita agsublay. Bukod na anakam, bareng agsinubyanda nga agasawa. Hey, bilibak mat iti kinapuskol ti rupa na anapan iti balay da Bantaur. Awan dakas na, tagasawa damot. Kan puutom to ibagak. Makaunag tayo mat iti dayjay dakkel abalay. Hey, di kailang bain. Ambisyosa. No saan kuma nagaramid iti may kaniwas. Saan kuma agumawgawawa ita iti kaasay. Imposible apagkadkadan ni Bantor ti kinapintas ti anak ta. Alan Bantor, my love. Pakawanan nakmatan Di ka ka di mailiw kanya. Nairot unay ti arakop mo. Impatan nakpay. Saan ka nga ibatan no di nagpakawanan, Bantor? Sige, pakawanan ka. Impatan nak nga rodan. Agpaiso, Bantor? Napakawan na kun? Well,
Ngam di na kaya't asawan nga agtipon tapay. Pakawanan ka. Tadi mawat kakit nga ro di ti pamakawan. Anya, pinakawan na, nga saan tan nagdan na, kunam. Manipo di ti pimanaw ka. Nerwam kami iti anak ko iti kaawan mo. Bantor, Agmay-may saka apimanaw. Ngam iti nagsubli ka. Addan kadwam. Ti anak mo. Pinanawam ka di ti amana. Akas iti naramid mo iti kanyak. sana siya tinangpanaw kan kuana. Iso tinangpanaw kanya. Isong agsubli ka kanyak kasta ka di. Lading itak. Ngam iso ti rumbeng apagsubliam taub-ubing. Bantor, Silulukat ti ruangan para ken ka. Ngam agsubli ka iti nang isukatam kanyak. Sana bale, tanapakawan ka akas itikid daw mo. Anya, napakawan na kan. Mapan kan iti dakkel abalay. wala na. Apay nga ron agsawit ka nga idang nga. Gapo ka di iti ragsak, ta pinakawan na ka. Pinakawan na, gamdi na kun kayat. Dangak ngamin na talaga, nanang. Ay na. Saan nga main ang naimpuswan ti panagkidaw mo iti pamakawan? No di kat gapok iti ambisyaw. Kaya't mula nga agray na iti balay na. Agbaliw ako. Barang maayat nakpahin ni Bantor. Maamiris ko itan, ti madingaw galik. Maamiris ko itan, ti kinadakas ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetay ita alawas na napuluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat parit radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti seryetay ita alawas na pauluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Itin ko kin katisweldok bakit? Makaammo ka namang i-budget. Ay na, inak nga rod makitsenda inton bigat. Awan nga minat ti iso amin ijay kusina. Adakan ka rita. Gumatang kamutan iti parabalon ka. Nangingina nga no iti restaurant ti panganak. Sige, taigatangan ka iti balunam. Saan mo aliplipatan ti gumatang iti bagas? Amang ano masidalaang ti gatangam. Ay, awan ka din ti bagas. Nimot nga minanang ti aglutluto no adar aramidag. Anya? Ninanang taglut-luto na awanak? Ah? Ikwa? No adar aramidag kunak kuma. Madlaw kaw kat nasingpat ni Bantor a manugang ta. Ngam saan samat anasaya at naed ng anak takan kwa na. Pagkunaamaw, tasan anasaya at di anak ta ni Bantor nga asawa na. Jay laang pan nakakita kan kwa na ijay sugalan. Kat mangipasimudaag asaan anasayaat. Apay, ribo ayat ipapaabak na. Basit na siguro mo't Kasano adi mapanoy no yan jay anak mo. Kat ayaw na mati mading aramid na. Awan mo't ti balonam anak ko. Nabiit pa'y ngayntad ko ti sweldok kanid na. Apay saan ka di agim matang, nanang? Ay ka naibusan na dya ginatang na. Anya nga rudan nga ti balunag. Bing karingan,
Tamapan gumatang iti dilata balunam. Una nang. Inak man nga Rodrigan, total kat aldawan. Ay uwan anak ko, nakaluto ak matan iti inapoy. Ikargak langan iti pagbalunam. Bakit? Agring ka man, tay kan nakiti igatang ko iti balunag. Agsusuweldo ak. Ay, tadumawat ka kanyak iti kwarta. Kat nuintad ko amin kan kaaswildok. Basit mo ti ginatang maparabalon. Naibusan aya. Awan mo't kwarta nga igam ko. Nang ipanam nga rudo ni ti kwarta no awanan ako nam. Apay sa pulam. No nalpas mo nga inted kanyak. Nagastos ko na. Anya? Nagastom nga awan mo't makita a ginatang mo para diti balay. Masapul ka di pa'y nga ilistak. Dagiti ginatgatang ko. Imbag ta nasabat ka dito'y dalan, abalayan. Nay, adan sakat na patag nga ibagam, abalayan. Kidawag ko maabagbagaam ni Edna. Isugal na matan ti kwartada. Uray ko no igatangan na iti balunan ti asawa na. Nay, saan mo't nga ubing ti anak ko tapno basapul pa'y abagbagaan, abalayan. Kunak no matulungan nak iti parikot dagiti agasawa. Nataengandan nga agasawa. Masapul ka di pa'y amakibiyang da tao. Uray nataengan ti tao no nakulaapan ti panunot na. Kasapulan na ti pamagbaga ti naganak na. Apay akas lanak unas a papel ti ropa masimmang pait. Adda ka di manan kinaapam. Anya kaslan ako sa papel mo't nga ibagbagam. Kasuron ko man day nga abalayan, Petra. Apay kumakasuron mau. Kat nasaya at mati kababalin jay taaw. Awan ti makunakken kwa na. Anya nasaya at ti kababalin na. Imparupan ang tupay kanyak, abagbaga ka nun ni Edna. Anyaman nga tanti inaramid na Edna nga anak mau. Di na kanu igat-gatangan ni Kulas iti balunon na. Kan isugsugal na kanupay, di kwartada. Kunakun kahit. Imbagam kuma abagbagam na Edna nga anak ta. Kababain day tang aramid na. Imbagak anataengan dan amudan tinasaya at kensaan. Lakwan nakman iti basit a sardinas tabalunan ni Bantor ama panidya trabaho na. Sardinas ti pabalo nyo kani Manong Bantor ama paniti trabaho na? Naibos nga minan ti basit ag hinaatang ni Edna. Nakitak mo nga na makisugsugal ni Edna, nana. Ay, kaasimat ti anak ko. Agtrab-trabaho iti husto. Gamsaan nga si kaswan ti asawa na. Ay, una yan. Kaasimat nga ron ni Manong Bantor no kasta. Ado ti magibaga anagasat ni Bantor. Taubing kanaw ti naasawa na. Agam kasjay mat pimaan ti kababalain ti asawa na. Pagmadyan ti nasingpet launay. Under di saya ako nada. Imbaga, tasaan nga Andres tinagan ni Manong Bantor. Agbain ka man magsika, Edna. Anya ko matipagbainak, tatang. As ikaswamat ati asawam. Kan saan mo nga isugsugal ti kwartayaw. Ay, agyaman kit di aday jay abantor. Tauray laklakayan kat kinayat ko. Ay, madiday tangay bagbagam anak ko. Uray inaunangam sika tanasing patmag. Nungay nakiasawa ka iti ubeng, ngamsadaw kan irresponsablay. Basta, nagasat ni Bantor, takinayat ko. Uray adayo nga inauna, gamsyak. Hey, nagalasan day tangayin kay bagbaga. Kaslasaan mo nga asawa jay taaw. Katapusan ita, ammo ka nagsweldo ka. Apay adi mo itad kanyak ti sweldom? Nakitsinda ako. Nag-grocery ak pa yun. Alda na ba ti kanyak ng pangkaan ko. Dinakmat ilutwan iti balon ko. Limot nanang ti paralutaw. Anya? Kayat mo asawan? Dinak ikan iti kwarta? Ikan ka ti basit, tapno di mumat ko na. Imbag lang igatang mo mo iti kayat mo agatangan.
Iyag mo nga rudan ta itad mo. At da pangaramata. At to'y tinisang aribo. Sa nga ribo laeng ti itad mo kanya? Ginatang ko mat amin na nakasapulan dito balay. Sayang ano, isugal mo manan. At dan tulak kwartak Makitam! Ay, imbag man ta nasabat ka dito dalan. Kasangsangpot mo samet. At dapay bag nga imot mo. Wan, itakla ang anak kaawid. Awan nga min mapanawak iti trabaho. Ay, imbag paikon ka, tagtrab-trabaho ka. Angam siya. Agigyanak lang, ijabalay. Awan pa'y kwartak. Apay ko mga awan kwartam. Empleyado mo ti asawam iti munisipyo. Ay na, manipod na doktalan na nga agsugsugalak. Di na matitad amin na nasweldo na. Isupa yung ti makitsenda kan ag-grocery. Ay, makapaasar. Isumot lagayam adi na itadkan ka ta isugsugal mo matgayam. Di mo matinla ba ti uniformek? Anya nga ti pagbadok ita. Makalablaba. Di nakmatlaikan iti sweldo. Anya? Apay adi mo linaban ti badok. Mangtangdan ka iti manglaba iti badom. Adda ka nga asawak? Ngam agpalabaak iti sa balay. Awan mo't sa balay at trabahom. Agtagibalay ka lang mo't. Inasawa na ka di? Tapno adipanam? Apay nga adipunan ako nam kat ni pay nanang tagdaldalos ka nagluto. Tulungam kumamat ida Lakay ka lang arudan. Imot ka pa'y. Oh, nakaumay ka mo't dito'y balay mi. Ada ka di gagaram, Edna. Ay, kaano ka kading agsubli ijay syudad? Inton may sa abigat. Apay ka di. Sumurutak man matkan ka. Ibiro ka iti trabaho ijay. Kasanon nga iti asawa kan anak mo. Kayat ka di ti asawam nagtrabaho ka. Uray di na kayat, tadinak mat ikan iti kwarta. Sa bagay, mayat matkit di no may kaagtrabaho ijay. Tagyan kanton ijay dagus ko. Paggudwaan ta ti bayad ti abang. Ang adda nga ta master kak atrabaho ijay? Jay kaaruba ti boss ko apwesto ti lupot. Agkasapulan da iti kadwada. Ay sige, kumuyugak ngarod kan ka, sisa. Agla ko akman mat iti lupo. Lakwanak man iti shampoo kan toothpaste. Adda ka matgaya man. Kaano nga agsubli ka man na ni trabaho? Inton bigatan ti panagsublimi. Sublimi ko namsamit. Asino nga iti kadwa? Ni Edna. Umay ka di pumasya rin di syudad? Umay kanumat ang trabaho. No agtrabaho. Kasano nga iti asawa ken anak na? Ada kanumat ni Nana Petra pamanawan na iti anak na. Dasabat ko magdasisa ken Edna. Mapanda ka no iti syudad. Nay, anya kumangay ti papanan na na ijay syudad. Ada kanumat pang-isirkan ni sisa ken kwa na trabaho. So analabit amabayag ijay. Kasanon ti anak kan asawa na? Kuna namot matulungan na kanu ti asawa na no agswildo mat akas ken ni Bantor. Ay, apay pinalubusan ni Bantor ti asawa na amapan ijay syudad. Saan kano nga ammo ni Bantor? Ni kano abalayan laeng tinangibagaan na. Imbag ta nasabat ka, baraw. Amom ka day asimurot na Edna kanisi sa agayem na. Ha? Saan ka di nga iti syudad ngagtabtrabaho ni Sisa, tatang? Wain, saan arumbang asimurot ti asawam? Agbayag nga ta ijay? Ay, diyak amaw. Kumaan wag pasyar laeng. Ang amapan kanumat agtrabaho. Agtrabaho? Imbag no maanusan na, kat no nagsadot. Ni pay nanang taglutluto kada ang daldalos iti balay. Ha? Anya nga rod nga iti trabaho na iti balayaw? Mangan maturog kan nag-cellphone, tatang.
Dahito iti abanga ka kwarto. Basit laeng, ta iso tinala ka. Saan aparikot dayta, sisa? Tinaskan, adda pagturugan ta dito syudad. Basta, pagguduan ta ti upa ti kwarto agraman danom kan silaw. Anya? Uray danom? Mabayadan? Kasta dito'y syudad, awan ti libre. No, adala ko mabalin ang mapan pagsakdoan akit. Agsakdo tala ko man. Ay, anyan? Uray danom? Mabayadan? Nagpakada ka din ni Edna kada kayo, nanang? Idirimor di ta kwarto yaw. Nakasukat, kan adabag na. Dinamag ko no papanan na. Katimbaga na asumurot ka no kan ni Sisa. Dahil tamo timbagan ni Katuganga kiti nagsabat kami ti dalan. No kasta, nagpakada kadakwada ni Edna. Nasabat ka no ni Katuganga a babae ida. Isaan naamuan na. Babalawag mo no maminsan ni abalayan kora. Konsentidor. Nukas ti kayat da. Bayan tayo latan Isuntumot lang nga awan amo na at trabaho. Nabiit kan sa apay mo tita pagkaskasiraan niyo ading ko. Ay, wen manong, kimuyugak ngamin kan ni Sisa. Agasidag kami iti pagtrabahuan. Sisle din samat ni Sisa. Kasta ka di matitrabaho? Ay, wen. Anya ka di matitrabahom dito syudad. Ha? Ure anya laditan ang mabali na pagdiskitaran ading ko. No kayat mo, adda pagay-ayaman may dita sidag. Pagay-ayaman? Anya ko mga ay-ayam? Iyara saas ko, taiparit da ngamin. Anya ka di dayjay? Iyara sa asmun tapno awan ti makangag. Bingo, kantong 8. Napanam ka di rabi Naladaw ka mo ta simmangpot. Anya nga oras ka na simmangpot. Napaanak man nakitong its di taas sidag. Ay, jak mo ten napuutan ti oras. Tengagaya mo ni tirabi Anya, kasusweldom ngam ijay sugalan tinapanam? Maminsan laeng may. Tay batang mo iti abang tangay. Jay pay danom, gasol, kan silaw. Gumatang kan tumutan iti bagas kan masida. Tasyak mo tigimat gatang manipod saan ka pa yan nagsweldo. Anya? Gatak amin dagita? Saan ka di asyak amin tinagbayad iti daytoy na palabas? Sika kumamot itan Sige, tamangi remedyo akpay. Tanaabak ti sweldok idirabi Anya? Nagrigatam iti makabulan? Timmayab iti may salaeng arabi Agpabulod ka man iti kwartam. Singiran nakmat ti kadwak iti abangan mi a kwarto. Umay kala ijayan kon, adda bakan ta ijay, nalakapay. Ay, ijay ka di asidag ti sugalan? Nakita mo't gayam idi na panta nakisugal. Nalakalaan ti abang ijay, tasaan anapintas abalay. Anya pay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetay ita alawas ang napauluhan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Ti napalabas sadot kan manugal ni Edna nga asawa ni Bantor. Idinaduktalan ni Bantor nga isugsugal ti asawa na ti kwartada. Dinan ititad ti sweldo na ken ni Edna. Timanaw nga rod ni Edna kat napan nagtrabaho jay syudad.
Insugal na ti damo asweldo na, akadwa na ni Dagol, an muna ijay syudad. Kabayatan na, imbaga ni Sisa, animat Edna, ti agbayad iti abang na. Nagpatulong nga rod ni Edna, ken ni Dagol. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo ita alawas anang pauluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Umay kala ijayan kon. At dabakan te ijay. Nalakapay. Ijay ka di asidag ti sugalan? Nakitang matgayam iti napanta na kisugal. Nalakalaang ti abang ijay, tasaan na napintas sa balay. Nungay kasapulan da ti advance payment. Awan pa'y kwarta. Kasaritak di akin balay, tanasingad agayam ko. Ibagak ngagbayad kanto into nagtapos da ito'y abulan. Dayjay ka di ti akin kukuha iti nagsusugalan tayo. Wen, iso ama siguradok amayat dayjay. Amudamat amapan kanto manen agsugal ijay. Adda imbaga ti kabarbaro agayem ko, nga adda nalaka apagabangan. Umalistan sa ijay. Ijay ka di ayan dagiti agsusugal? Ay, jak kayat ijay, tanangalaw nga iti rabi. Jak makaturog. Kayat ko ijay, tanalaka ti upa iti kwarto. Gapo ka di si ka kumati agbayad, kat kayat mo ti umalis ijay? Nalaklaka nga rod ijay. Nakisaupay ni Dagol, nga uray inton katapusan ti panagbayad. Ha? Kastaya? Kat awan samot masnop at trabaho da Dagol. Uray awan masnop at trabaho na. Ta saan nga agpilpili iti trabaho? Uray kumboy dita kat di na atrasan. Ay, mas daawak matkan ka. Ang adakan ka no umalis ka. No siyak, jak kayat ijay, takunada ana ariwawa ijay adiso. Sumagmamanon abulan tinapalabas. Gamsaan mat ngagparparik na ti asawam. Awan mabalin, iso ti kayat na nanang. Iso ti pimanaw. Amo na ti pagawidan, ano kayat na? Kunana at tulungan na ka nga agsapol para iti anak yaw. Ngam di na ba't umay iliwan ti anak yaw. Sana mabalin na pilitan ti may sa tao ang mga ramid iti nasaya at pare ti pamilya na. Ay, unay ba't lakat nga rudan tinatumtumpo ngam nga inasawa. Irresponsable nga asawa nanang. No mabalin la ko mga isubli kaninanang na inaramid ko. Nakitak di apo ko ta. Intugot ni abalayan ijay tsanggay. Kating gatangak iti tinapay. Di mo tan agawid ni inana. Ay, wan nga raw. Uray ko man agawid mat ni Sisa. Tagdamag ta no kasanon ti kasasaad na idna ijay syudad. Adamot siguro numero ni Sisa kadagiti kabagyan na. Agdamag tana. Ha? Ay, wan nga agpaisuan niya. Ay, ka man kid di padasin nga agdamag. Ale, mapanak man nga agpaiso. Bareng ada maipadamag ni Sisa, maipapan ka ni Edna. Mala, ingka nga rudain. Tapno mamuan tamat, no kasanon ti kasasaad ti anak ta. Da kayo mo ti masabat ko nanang. Papanan yaw? Mapanak ko maiti balay, ti kabagyan ni Sisa. Ta makidamagak ano kasanon di asawam. Nang lipatan ni Edna nanang. Pasare damagan ti anak mi. Ngam jakmat amo ti sungbat ko. Ada mo cellphone mo. Apay ngay, aday mo kontakan. In blacknak siguro, ta jakmat makontak. Bayan yon, no di na kayo ti agawid nanang. Kasta kadilatan, bye-bye am. Pimanaw nga awan ng papanaw ken ko ana. Amo na ti rimoran na. Amo na mat nga rod ti pagsublyan na. Nagapu ako iti ayan ti kabagyan ni Sisa. Awan mo't kano jay makaambo iti numero na. Agad adal kano jay ilay. Ay, kaslaulag anang panaw iti naglupusan na. Kaslawan anak na pinanawan na. Ay nasabat ko gayam itay ni Bantor. Dinamag ko no da kontak da.
Kunanamot nga in black sa kanunid na. Ha? Ay, di na nga ta mapanbirukan. Kunanamot nga amo na kano tipim manaw, iso nga amo na mutla ang tiagsublay. Ha? Ay, sa bagay. Uray siyak mata. No pinanawan nak ti asawak asa daw. Ay, pagan-anok ngay asa pulan. Ah, kulas! Lakwan nakman iti sabon balasang kaw. Aglaba ako nga mawam magayam sabon may. San ka di pa nagaw-awid dyan manugang yaw, nana? Ay, saan pa'y may balasang kaw? Nang lipatan dyan taaw. Imbag ta saan ang mapansapulan ni Manong Bantor, nana? Ay, saan may balasang kaw? Kunana mo't, ano iso kano ti kayat na? Baybay-an na kanumait. Ay, nauman iti asawa na, nana? Di na kano kayat apilitan ti tao, no di nan kayat balasang kaw. Ay, anya nga tati di na kayat ka ni Manong Bantor. Kat naganos may. Lakwan nakman iti sabon basang. Naggapumot dito'y ni Nana Petra, nana. Gimangatang may iti sabon. Nay, agpada kami nga raw nga aglaba. Ay, adaman imaritis ko, nana. Kunangamin ni Nana Petra, asaan ka no apagan ano ni Manong Bantor ni Edna. Kasta ti kunana, tanalpasandan nga inanakan ti anak kaw. Nimet ngamin Edna ti pimanaw. Saan mata pinapanaw ni Manong Bantor? Saan apimanaw no ikikan na kuma iti kwarta? Ikan na kuma, no di na ka no isugsugal, nana. Apay, kasta ti imbaga ni Bantor ken ka. Adda ka di relasyon yaw. Tapay kasta ti ibagbaga na maikontray ti anak kaw. Ah, ni Nana Petra ti nakaibaga. Saan ka ta ni Manong Bantor? Agdangdan na kayon samot tan kan ni Dagul. Dakas ka day. Kat no adda pa ka irano dakan ni Dagol. Ngam adda asawa kan anak mo. Adda da iti lugar tayo. Pananglipot day tanga inaramid mo. Awan mabalin ko, tanalpasan. Napasama kan. Panagkunam, ayunan dagiti dadakkel mo day tanga aramid mo. Ay, awan pa kaamwanda iti inaramid ko. No maamwanda, kaawatan asikatin ng ibaga, sisa. Nasaya tanasabat ka si kaasalawasaw. Nay, apayan. Anya ko matiinsal sa lawasaw ko, abalayan. Ay, di nakman awagan iti abalayan. Tapad-padak sa matyanak kaw. Apay ko maapadpadaksag ako, nam. Eng kakit din ibagbagaan na uman ni Bantaor iti anak ko. Kinasalawasaw ka da iti mangibaga iti pudnaw. Nagagat ka da iti anak mau. Uray kumama no saan aman nugal ti anak mau. Apay nga road nga ing kapay lasasawan. Uray saan ko nga ibaga, tamakita mo ti tao ti aramid na. Pinanawan na ti pagrebangan na iti pamilya na. Awan pa'y iiliwan na iti anak na. Anya ka diter aramidem. Ta nakailad ka laditan. Madi nga ro ti bagbagik. Manungal daw adi ka na pa nagtrabaho. Sadot ka. Taday talagil ilad ti amom. Iso amad iti bagik, tamasikugak ngamin. At anton anak ta. Amukpay. No siyak ti ama day ta. Anya, si kalaang mati kinadanak dito syudad. Amupay yun ngay. Agduduma mo't alalaki ti kasugal mo. Agsusugal kami laang mat. Saan kami mat ang nagkakaida? Di ka mo't binantayan. Oh, itaman pa yan nakalagip ka nga imay dito eh. Naikatak maton iti trabaho. Pilitan nak ni Dagol amapan agbirok iti trabaho. Kat masikugak. Ay na, daytan, tikunkunakken ka. Kanayon ka ngamin nga adlangan. Iso ang nangalan ti boss mo, iti sabali para lako na. Narigat agbirok iti trabaho. Ay, sapay awan makukwartak.
Di nakmat ikan ni Dagol. Kat no awan mo ti permanente at trabaho na. No mapanag kumboy, apagbiit laang mo't. Narigat ka no ti agkumboy. At damot ka rito nga aramatan na. Masadot laang Ay, ubing nga agpaiso ni Dagol, ngam ni Manong Bantor. Ngam nasaysaya at nga amang ni Manong Bantor, ngam dayta Dagol. No agtultuloy akas jay ni Dagol. Panawakon. Sobliam ti pamilyam. Napnapa namanin. Nagdakkel lang arudan tatyan mo. Nagalas ka kitaan. Agsursur ka pailaan. O anya, nakaluto ka din? Awan mat ti mailuto. Awan pa'y karga ti gasol. Huh! Nyamutan ti kastoy abiyag. Wanya rod. Pestikit di. At dapay lang iti tiyan ti anak ta. Ang mabisinanan. Kasanong tupay inton mayanak. Saan mo nga ibagbaga anak ta? Ta anak mo lang. Mabalin ayamat ang mabukal ti ubing iti tiyan ko. No awan ka akadwak. Agdua-dua ak nga rod asyak ti kaduam anang aramid iti ibagbagam nga anak ta. Anyat klasim a lalaki. Tapag duwa-duwa ang pa'y ti bukod mo nga anak. Agbakasyon na kiji lugar tayo. Umay kakadimot. Diyak mabalin ti agawid. Adakkel ti tiyan ko. No kasta, agbati ka dito syudad. Wen kayat ko kumamot ti agawid. Ang kastuyak mo't ngamin. Apay ngamin anak idon na ka iti sa bali. Katadamot asawam. Pinanawak mo't tanday jay abantor. Basol na ngamin. No apay apimanawak ijay lugar tayo. Saan mo nga ipabasod iti sa bali ti biddot an aramidam? Nagrigat mo't ti kastuyan. Diyak amo no anya ti aramidag. No ngamin si aasawa ti tao. Saan arumbang nga agbirok pay iti sa bali? Kunak no may mayat ti biyag ko iti sidong ni Dagol. Tagpada kami nga agsugsugal. Ang saan mo't gayam? Takas laad-adda nga agrigat hak. Awan pulos tinasayaat nga itden ti sugal. Edna! Day, si kamot day tamasabat ko sisa. Ayan ka di dyan ako. Apay adi mo kadwa. Nabati di syudad, nana. Na, di na ka din kaya ti agawid dito. Nang lipat ka din ti anak ko. Di na kayo pa'y nalipatan, nana. Adala ngamin makagapo no apay asaan ang makaawid. Anya ka di ti makagapo. Tadi na kaya ti agawid. Lading itak, ngam dinak inik ka iti pamalubos amang ibaga iti makagapo, nana. Agam, sigurado nga amom ti makagapo, balasang ko. Na, simangpet ka manayin asaan ang maispelling ti itsura day tarupam. Anya man ang tinapasamak. Nasabat ko nga men ni Sisa. Simangpet, ngam di namot kadwa ni Edna. Dinamag mo kumaa, no apay asaan asimangpet di anak mau. Dinamag ko nga road, nga maawan ka no ti karbangan na amang ibaga. Damagan tanto ka no ni Edna no sumangpat. Na, anya ngay nga tati makagapaw. Karkar naman, tadi na matensang petan ti agamana. Di na nga ta kaelew ti anak na. Adda nga Roger rason na ide. Alaklakay ka no nga amang ni Bantor ama idilig ken kuana. Itapay, sana ibagaday ta. Awan mo't nang pilit kan kuana anak asawa kan ni Bantaw. Si kakadida na masabat ko, sisa. Imbag ta simangpet kan. Kumusta? Kastoy Manong. Kat si Kangay, kumusta ka mat? Kastoy latamot aading ko. Dakkel siguro ti anak yon niya. Wana din ko. Simre ka ni ti daycare center. Isu ti itultulod ni nana nga binigat iti pagadalan. Ne, dakkel nga rodan ano kasta, Manong? Dakkelan Nalipatan na pa yung ti inana. Di nang damdamagan.
Kasla ni Sisa ti kinasaom ijay dalan, anak. Una nang, iso. Kasangsangpit na naggapoy di syudad. Dinamag mo kumaa, no simbang pitmat ti asawam. Apay ko madamagak ngay. Kakaisuna na ka una kon. Madamag kuman anak ko. No kadi ang subli ni Edna. Awatem kaday, wano saan. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetay ita alawas ang napauluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakiden na ni Edna ken ni Dagul, kat idi masikugan da ito'y. Kanayon ti apada, naibaga ni Dagul, asaan nga iso ti ama ti sikug ni Edna, kat idi nagbakasyon ni Sisa ijay lugar da. Saan asimurot ni Edna, tadi na kayat nga ipakita ti sikug na. Idi nagsabat da Sisa ken Bantor, saan adinamag ni Bantor ni Edna nga asawa na. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo ita alawas ang napauluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Dinamag mo kumaan, no simbang pati asawam. Apay ko madamagak ngay. Kakaisuna anak ka move on akon. Madamag kuman anak ko. No kadi ag subliken ka ni Edna, awatem kaday wano saan. Depende iti sitwasyon na nang. Diyak pa may bagay ta. Anya ti kayat mo asawan iti depende. Diyak manam mo. Kasla diyak kayatan nga po iti naramid na. Amang ano dapay kat sabali iti biyagnan ah. Kaslakas tamot ti atap ko anak ko. Taapay asaan anagawid, idinagawid ni Sisa akadwa na ijay syudad. Awan ka di pa'y naluto amakan? Adda ka di pinanawam ang mailuto? Manipod adda ka dito'y sidong ko. Kanayo na kang agmalas. Apay ang manipod nagsikugak. Kat kastamot din ti kanayon mo nga ibaga. Agpay sumat nga main. Awan pa yun pagpuunak nga agsugal. Basol ko kade, no awan pagpuunam? Inka agdiskitar iti pagpuunam? Makaamu ka man laditan. Ada pa panak. Sa dino ti papanam? Panawan nak kadi ditoy? Komporme ditan amaturong ti sakak. Sikan samot ngamin ti malas iti biyag ko. Ha! Panawan ka man langan! Peste ti kastoy. Kaslasaan a tao tinangisukatak iti asawak. Naimbagpay kan ni Bantor, tanasingpet. Uray adayo tinagbaetan ti edad me. Kasangsangpet ko. Namada ka matitirwar ti boarding house ko. Sisa, pimanaw ni Dagol. Diyak amo nagsublipay wano saan. Mabalin ka din nga umayak dito yung boarding house mo. Apay nga minapimanaw ka idi. Di mon tumot ngamin kaya ti tumulong iti magastos iti boarding house. Pangaasim, agyanak pala kuma ditoy. Anya pay ngay, alangan mo't apapanawan ka. Awan mo't nga rod ti mabalin mo akamangan dito'y syudad. No saan na siya klaan. Agyaman akunay kan ka, Sisa. Nagbidutak anang isukat ka ni Bantor. Uray ibagbagak alaklakayan. May mayat payla nga amang tibiyag ko iti sidong na. Kasano ka pa'y nga rod ang makaawid ita.
kat masikog kamutan. Nagsubling ni Sisa ije syudad. Apay ko mano nagsublay. Kanaw, di ko naman nagsabatan yaw. Nagsubli siguro na ijay syudad. Mapay ka day. Kayat ko nga ron ti sumurot kun kwa kayat ko ang makasarita ni Edna. Kanya kumangay ti pagsaritaan yaw. Damagak ano agsubli pa ikan ni Bantaw ruwan no saanan. Ay, naladaw kamat ang nakapanunot iti dayta. Ang mga nuawanan ni Sisa na nagsubli ni jay syudad. Amumatayin, mabiit lang dayjay no pumasyar dito lugar tayaw. Kunamot ngamin ni Edna at tulungan na ni Bantor para iti masakbayan ti anak da. Ang anya ngay ita. Nakita da ka kadidananang idinagawid ka? Wana, kunana nga ron anak kalipat ka kanun. Anya nga iti insungbat mo. Imbagak nga agawid kanto. Diyak imbaga masikog ka. Agyaman hak, tasaan mo nga imbaga. Kasano na makaanak ka? Di makita damot laang ti ubing. Ang panagkunak, nasaysayat ang nakasaklotak iti ubing. Ngam ti makita dak amasikog. Isumot laang dayta Alangan mo't nga ibagam apinidot mo ti ubing. Naimimbag labas sitan ngam ti dakkel ti tiyan ko nga agpakita kadakwada. Mabalin siguro ti ornong ko nanang. Gumata nga kiti materyales ta padakkalag to'y balay tayo. Ay, adaken ka, anak. Nabayag mo ta planom dayta. Sumagmamano atawan anagurnong ka. Panawanan tapno padakkalag nanang. Mabitla amalpas ta ando ti trabahador ti kontratista nga inalak. May mayat metlaang no daras malpas. Mamaminsan ti taktak. Diyla unay aglutaw iti kanan ti trabahador. Sa nabalit nangala akitilib ko. Tapno mabantayak na iti trabahador nanang. Sa bagay, may mayat metlaang no ada ka amang kita kadakwada. Nakita na kakadi ni Bantor idinagawid ka? Di nakadidinamag? Wino, kinumustaman laang? Saan man? Dinamag ko no dakkelan ti anak yo. Sumsumrot ka nun ijay daycare center. Kasta ka di? Ni siguro katugangak ti mangitultulod kan kwa na ijay daycare center. Wan ka no nga rod. Di nakakanumot ang damdamagan di anak mo. Imbagan ni Bantor dayta. Wan. Di mo mat siguro mapabasol di anak mo no awanan ti iiliwan na kan ka. Si Kantupay, saan kan samot ang mailiw iti anak mo? Nay, itaman pa'y makita kayo, tata. Ay, madamag ko man. Nagawid ni Sisa. Ngam, saan ka day nagawid ni Edna, tata? Saan nga raod? Uray siya kat mas daawak no apay asan ang nagawid. Agad adalan iti dikir di anak na. Ewan nga raod. Diya kun makitkita nga umay dito'y isturmaw. Damag kawan na tarabit kano iti pagadalan, tata. Ay, kasta ka day balasang kao. Ada nga min kaadalan na nga itultulod mo't lang ti kabsat ko, tata. Isuti na kay baga, anatarabit kano nga ubeng ti apo ko yaw. Nagdakkel ma, ti patpatakder ni Bantor abalay, iji asidagmat laang ti balay da. Nakitak matlaeng, idilim mabasak ijay. Naimpin ngamin ni Bantor. Amuna ti agurnong, para iti masakbayan ti pamilya na. Karaman kumamot ni Edna, amakin balay ijay, no adda ditoy. Day tatay kunada, adi na inaramat ti utak na. Ha? Hey, sinayang na tinasaya at agasat na kuma. Ti pagsidaawak, kat no apay adimot la agawi doon. Nakulapan ti panunot na. Agbabawin taw, ang mga nunala daw taw. Oh, kasano ka itan? Agbatbati ka kadilatan dito boarding house? Anya ngay nga rod. Adda ka di mangawat kanyak iti trabaho. Kastumot ti kasasaad ko. Maamiris mo siguro itan tirigat ti biddot nga inaramid mo.
Uray gayam lakay ti asawa. Nulakat na singpot. Saan ko kumangain sukat? Mas daawak ngamin kan ka, Ada permanente at trabaho di asawam. Ngam kinay kayat mo kit din, ti may nagtrabaho ditoy. Kwa, sisa. Inton makaanakak. Agsubliak kon kwa na. Kasanon ton ti anak yu kan ni Dagol? Kwa, nalakan tula ang apusipusan ti alipuspos ni Bantor. Ha? Kasano ko maapusiposa makunam? Kwa, nalakala ang artista anday jay. Kayat mo asawan? Alilawam ti asawam tapno agsinubyan kayo? Wala, no kasapulan. Apay kit din asaan? Agsuble ko man ni Edna tapno agtipon damot laang kani Bantor. Ti saludsod. Kayat nga tani Bantor, di nantupay damagan no ayan ti asawa na. Ipamuspusa ti panagsinubyan da. Kasano kuma katawan mat dito'y na Edna. Bay anak ka di ang mga ramid iti pamuspusan. Basta di ka agar aramid iti may kaniwas. Anyamot amay kaniwas ngay bagbagam dita. Amamukan. Ada aramid mo amaday no maminsan. Si kamot na masabat ko, Barok. Wala lang. Papanan nyo ka day. Umayak ko may jabalayo, ta kailiw ko matod ti apukok. Intuludan ni nanang iti daycare center na nang. Awan da ita. Saan ka kadi asimrak iti trabaho, Barok? Naglibak pa lang, tawan ngamin mangkita ka iti trabahador na nang. Kastaya. Kumusta kayo kano, kuna ni Edna? Sino tinang ibaga kada kayo na nang? Ada, inawagan na kanakan ni Lakay. Daita kano ti imbagana, kumustaan na kayo. Nakamove on kami ni ti anak ko na nang. Nay, madinsa matipulo iti angain. Apay akas ta ti Jarmaw. Diyak man matukod no anya ti adda iti panunot ni Bantor. Tapay kum atukudem ti kapanunutan ni Bantor, aber. Nagsabat kami itay. Imbagak apakpakumustaan kampay ide ni Edna. Kuna nakit din ang nakamubunda kanon nga agama. Ay, anyang amin tinaknakan mo Taimbagam apinakumustaan ni Edna. Katsan, Mart? Asino kumangay tinangidanon iti pakumusta na? Patsin na nga ta apinakumustaan ni Edna. Imbagak nga inyawag di may sa akanakam. Ay, maditi agulbawd. Gapulaang taada kayat mo agunudan. Kayat ko garon gagsinubyan da. Tapno makikabalay mutlaang ni Edna iti dakkel abalay. Lakwan nakman iti Ricardo balasang kaw. Dakkel mati paparami diyo balay nana. Ay, ni man Bantor ti akin nakam balasang kaw. Ay, awan lata ka di ti damag yu ka ni Edna nana. Ay, awan balasang kaw. Tay kunada nakaslanang panaw iti naglupusan na kunada. Kasano nga tati kasasaad na ita? Nasaya at siguro at ikasasaad na. Tadi na malagip ti agawain. Kasta nga ta, nana? Anya pa'y nga ino di kasta balasang kaw. Tay gat-gatagak nga rudan. Tay nakon aglutaw iti kanan dagiti trabahador. Aga nakakuman. Tapno makaawid ako ni jay lugar tayo. Ijay ka di balay dananang mo ti sangputam? Wano, ijay balay danana Petra. Ha? Kasano nga agpaiso? No ijay balayda. Damagen da no asino ti ubing. No mat ijay balayda nanang. Anya nga ti makuna ni Bantor. Dayta itatirigat na. No madamag da nga ijay balayda nanang mo ti sinangputam, kaawatan asaan anapatag ti pamilyam. Anya nga tangay tinasaya at nga aramidag. Ay, awan ti maisingasing ko anasaya at nga amok nga aramidam.
Masapul a panunutak ana imbag. Noan niya ti rombang nga aramidak. Ne, ada ka mo't ito'y palengke, manong dagol. Apay no addaak. Adda ka di masapol mo? Manong, di ka kadimang tad iti usaron ni Edna, no aganak? Ne. Apay ko mga ikak. Kat sa anak mo't asigurado no siyak ti ama ti sikog na. Ha? Pag kunamot asaan asika ti ama ti sikog na, kat nagdan na kayo. Ado ti kinasugal na alalaki. Ang mga no nagpasikog kada ko ada. Sana ibaga asyak ti ama. Anya? Kasta kakiting ti panagpampanunot mo? Agsigsigurado aklaang. Pinanawan na pa'y ti asawa na. Kanti anak na. Di nakit aramidan kanya kon. Ngam kasanon ti anak yo. Ay, saan kumot nga rod ama sigurado no anak ko? Di kan samot makaaw-awat. Nasabot ko ni Manong Dagol iji downtown. Dinamag ko no, daitad na nga aramatom no aganak ka. Ngam apay nga yakas di ti insungbat na. Anya ti insong bat ti awanan bain? Apay kano ko maamang ted, kat di namat sigurado no iso ti ama ti sikog mo. Mauyong at talaga day di at tao. Ay, diyak man ammo, no anya ti kinayat mo kankwana. Awan pa'y masnop at trabaho na. Kunak ngamin no nasaysaya at ngam ni Bantor, taob umeng. Angam saan mat gayam? Nagbidtutak. Talaga adakkel abiddo ti naramid mo, Edna. Gapot ako nam alaklakay ti asawam, insukat mo kit den. Saanan aday ta ti panunutak, sisa? Ti panunutak ita. Kat no kasano ti panagsublik kan ni Bantor. Kasano? Ada nga tapamuspusan, tapno agsinublyan kayo? Addan na panunot ko apamuspusan, sisa. Mayat daytoy ana panunot ko. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetay ita alawas a napauluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Ti Masakbayan. Ti napalabas, ididinamag ni Nana Petra ken ni Bantor, no kayat napay nga awatan ni Edna. Nakunamat ni Bantor, adipende iti pasamak. Iti sabali abangir, pagduadwaan ni Dagul, no iso ti ama ti sikog ni Edna. Pinapanaw na nga rod daytoy, iso ang nagsubli ni Edna, iti boarding house ni Sisa. Iti may sangal daw, adda na ibagan ni Edna ken ni Sisa. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo ita alawas ana pauluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Saanan aday ta ti panunutak, sisa? Ti panunutak ita. Kat no kasano ti panagsublik kan ni Bantor. Kasano? Adda nga tapamuspusan, tapno agsinublyan kayo? Addan na panunot ko apamuspusan. Mayat daytoy ana panunot ko. Anya dayta na panunot mo? Mabalin ka di amaamuan? Wana, masapul amaamwam, takaraman ka iti planok. Ha? Apay ko maakaramanak? Anya ka di dayta plan-planwam? Naimbag abigat mo, abalayan. Kastamat abalayan. Kunakman no di na kun ibilang nga abalayan. Kung kunaklaang mo't ididay jay aabalayan.
Mabalin ayamot nga ibabawi ti panagabalayan ta. Saan ka, day? Abalayan? Siguro ngam dungay agsina dagiti makagapaw ti panagabalayan. Saan kadaya may babaway? Ha? Anya ti kayat mo asawan, abalayan? Kas kumano ti may sa kadakwada ket nakiden na iti sa balay. Kas jay ti kayat ko asawain. Anya? Adda ayamot kasta. No nagsina da, mabalin siguraw nga ex-abalayan. Nakitak mat ang nagsarita kayo kani abalayan Petra. Apay akas lanar ba akad suuran day tarupam? Masurunak nga ron di imbagana nga ex-abalayan na kanaw. Anya? Apay nga ex-abalayan? Jakman amoy ti dadya bakbakatan. Eso ang masurunak. Ay, adaman siguro na isawang mo amaday. Iso akas na tiimbagana. Anya kumangay. Talaga kit di nga agpadadaa iti anak na. Adida ambo ti sasawunda. Agpada kayo mat iti anak mong aulaw. Imbis anak kayo kumati agbain. Anya kumati kabain ko kadakwada. Kasta ti makunam. Ngam apay nga raw na kayat mo ay pamuspusan. Ti panagsinublyan da. Gapaw, taad da kayat mo agunudan. Jakat ipamuspusa na ti pagsayaatan ti anak ko. Saan adakas? Ngam saan ka kumamat ang mga ramat iti sa bali ataaw? Ang pautang ka man iti bagas lanay. Awanan at isa kadak no ipautang ko nana. Adu matirik da manong bantor. Ingkalangan umutang kadakwada nana. Anya, inak umutang ka ni bantor ko nam. Nay, apayakas lanas daw ka nana. Dakis ka day. Ay, pakpakawan ti mapan umututang ka ni bantor. Awan mo't dakis na tamanugang mo. Ay, awan gaya mo ni Edna. Nalipatak mo't nana. Ulaw ka talaga. Panawan ka man lang. Ay, pimanaw ti bakit? Nalipatak lakit din na pimanaw gayam ni Edna. Namet ex-abalayan dyan nagbarugso ta pimanaw. Anya ka day ti kinagura na? Anya jay kunayo nana? Ex-abalayan. Ay agpay sumait. Kunana iday asaan ko kanong awagan iti abalayan. Isu nga ex-abalayan nga raw. Makakatawak kat nga rod kada kayo nga gabalayan. Anya ka diti kinaguran ta nagbarugso ta pimanaw. Umut-utang nga miniti bagas nana. Imbagak mat akin ni manong bantor ti pagutangan na. Tamok nga adaw ti irikyaw. Mabalin nyo latamat ti agpakiskis. Kat anya nga iti sungbat na. Pakpakawan kunana may sa pimanaw nana. Agin nga to nga main. Ngam awam mo nga raw may panakil na. Binibit mo dagiti trabahador ti ipatpatakder da abalay. Adu na ngamin nanan. Kayat ko amalpas da aging kat madanon ti panagtrabaho manan di munisipyo. Pagmayatan na nga agpaisaw no adaw ti trabahador. Ken kumpleto ti materyales nanan. Ginatang ko amin ng imbagada agatangag. Daytoy samet balay mo ti kadakkelan ditoy purok tayaw anak. Balay tayo nanang. San ka ta balay ko? Da kayo kan ka anak ko ti kabalay ko ditoy. Kablaawan ka anak ko. Nakabalay ka iti kastoy. Tanagagat ken naimpen ka. O day nanang. Dakkal mo tinay tulong nyo kanyak. Dagluto iti kanan dagiti trabador. Ken ti panang itultulod iti anak ko ang mapan iti pagadalan. Imbag ta nakita ka dito asidag ti dagusmi ka ni Sisa. Anya ko mati pagimbagan na? Ibagam manen nga anak ko ti sikog mo? Inton maipasngay ko ti ubing. Umay munto kitaan. Amangan no si kanto ti kaing-ingas na. No aksidente siyak ti kaing-ingas na. Siyak siguro tinaginawam. Si katay makuna atakrot a lalaki.
Di mo amo asangwan ti responsibilidad mo. Katsika, inaramid mo kadimot ti kung kunam a responsibilidad mo iti pamilyam? Nangag ko ti saritaan nyo itay kanida gol di tarwar. Salbag da dya a tao. Ipasa nakit di kanyak ti madi nga ugali na. Anya ka di tisimkan iti panunot mo, idi imbaga na dayta. Kwa, sisa. Napanunot ko ti pinanawak a pamilya. Dayta, di ko nada. Nga amo makitaan ti kamali ti padam a tao. Ngam, di mo makita ti bukod mo a kamali. Daytoy siguron tay kunada. Apili, nga makapili mo't iti kuggangi. Isungarod asaan arumbang nga agapura ka no maipapan iti asawa. Wen nga rod sisa, tay ibagbagak gayam nga aramidan ta. Di ibagbagam, tapno maguyugoy mo ni Manong Bantor ang makisinnublian kan ka? Wen, sisa. Kasanungay no sumangpet ni Edna, kat agawid di tabalayaw, nana. Saan ko ama desisyonan day tabalasa ang kaw? Ni Bantor timang desisyon. Ay, panagkunayaw nga ta. Awaten na pa'y, nana. Kaslag padadamot nga agama, adidan pampanunutin ni Edna. Saan nga ta nga adan sa bale itibiyag ni Edna, nana? Ay, day ti saan tayo nga mo? Di mat nga rod umay agpakita dito'y lugar tayo. Panagkunak. Addan sa balay apang ipapapasan na iti iliw na. Ituloy mo man nga ibagay ko naman ang panunot mo, tapno agsinnublian kayo nga agasawa. Inton makaanakak. Agkidawak ken ni Bantor iti pamakawan na. Akadwam ti anak mo? Saan Ibatik pailakan ka ti ubing. Siyak lang ti agpakita ka ni Bantor. Ni, apay ko mga ibatim kanyak. Di nak kumamot iramraman iti kalukwam. Alaag tumatlaang ti ubing. Kasanon ti trabaho, amang ano iso ti pakaikatak, nang runa no mabayag kang agsubli. Alamot tan sisa. Awirang biit ti anak ko. Kasapulan ti pamilyak ti kaadda ti trabaho, Edna. Kasano ko maasyak ti mga wir iti anak mo? Ay di ipaawir mo kani dagol nga amana. Di na nga rod ibilang akas anak. Kaya't nakit din nga awiran. Nalpasen ti balay tayaw, Bantor. Dakkel da ito'y abalay para kada tayaw. Pakakit kita ni tinagbanugan nanang. Uray awan tunda tao, at dapay laeng to'y balay. Isunto ti balay ti anak ko. Ay, huwag matkit di Awan to ti mang tawid no di ti anak mo. Daan mat gabinan to'y balay tayaw. Saan pa ya konkretaw? Isa na panunot ko pinadakkel nanang. Sa bagay, awan sa bali amay sagot no di ti anak mo. Ay, di na maggayam kanyak ni Lanay no awatampay ka no ni Edna no agsublikan ka. Hindi basit pa ito'y balay. Di na pa'y madalusan. Kasano pa itan, tadakkelan. Agdalos pa'y nga ta. Sa bagay no awan tumatlat pa kay ranudam kenkwana. Di ka mapabasol no saan mon at arigagayan ti panagsubli na. Imandang manen ti apal mo. No kumasan akas jay ti anak mo. Adda kumamat di tadak labalay. Iso nga road nga ikagkagumaak nga iya sidagtirik naman ni Bantor iti pamilyata. Ang kaslada yung umutirik na ni Abalayan Petra kada tayo. Addamat la ang basol mo Taapay nga imbaga madina kan awagan iti abalayan. Idi inawagan na ka iti ex-abalayan. Madimat nga rod tirik nam. Kasano nga taaya, amaya sadag kumanan tirik na da kada tayo, akas iti sigod. Nung amin maminsan, maday ti agisawang latta iti balikas, apakasairan ti padam ataaw. Nagpintasan ti balay yun, nana. Progreso kayon.
Ay, saan ba't balasang ko? Isulat tamad ti biyag. Di makelaan ti pagtaengan may. Ngam no makita ti tao ti kinapintas ti balayaw, maipakita ti asinso ti akin balay nana. Ay, wan matkit di ano maminsan. Ngam, adamat ti saan anak sami ti dakkel a balay. Ada ijay bangkaw a nakadulen ti kwartada. No adaman nana, manmanaw. Adulat ta ti agpadakkel iti balay na. Nang runa no, agpadakkel ti kaarubam, ket si kalaang ti basit ti balay na. Lakwan nakman nga ron iti mabalin a merienda, balasang kaw. Apay nga umbal ka. Di kan samot kamin agpapaprenatal. Awan mat ngamin ti kwartag. Tunggal mapan ka iti doktor, kwarta mo ti kasapulan. Ngam delikado day takasasaad mo. Masapul amapan ka iti doktor. Amumot nga awan ti kwartak. Sa madmadi ti bagik. Diyak ka ba ulan amapan asisya? Sige, takaduan ka. Pabuludan ka pa iti kwarta. Iyawag ko iti balay mi, ajak pa'y makaipawit. Tada pangaramatak iti kwarta. Apay nga ta amarigata nak. Kan maditerik nak. Urayan ta ti resulta ti laboratorium. Kan ti panang eksamin kan ka ti doktor. Delikado nga ti kasasaad mo. Di kan tumod nagpaprenatal. Ang mga no operasyon ti labas na dayta. Operasyon? Wan, no kasta ti mapasamak, kapilitan nga iyawag ko iji balayo, tamapanta ibaga kadatatang mo. Awan nga ti agbantay kan ka diti ospital. Hindi, maamuandan ti kasasaad ko. Anya pa'y ngay, asino nga ron ti agbantay kan aggastos diti ospital. Amumot nga da trabaho, no nga ikatandak akaskan ka. Awanan. Maamuanan ti palimod ko no kasta. Tinasayaat, nilani ti awagak, takaaruba na laang dagiti dadakkel mo. Hello? Asino ka di daytoy? Ni Sisa dayto ay lani. Pakibagaman kada nana Cora, akasapulan ni Edna ida dito'y ospital. Apay nga da dita ospital? Mga no maopera. Anya? Maopera? Apay, aganak ka din ni Edna? Apay ang maopera? Tinasayaat, ibagamlaangan kadakwada nga umayda dito ospital. Diyak ngamin mabalin ti aglangan, tawan kadwa ni Bosco. Sa dino nga yung ospital ti turungan da? Dito'y government hospital. Saan nga iti pribado? Sige nga raw, taibaga kadakwada. Nay, apay yun nga aganan ang sabka sumungat dito'y balay Milanay. Ay delikadaw na. In kayo kano ijo ospital. Takasapulan ni Edna timang bantay kan kwa na. Anya, nakaamuam di ta adamag. Ay, inyawag ni Sisa kanyak nana. In kayo kano iti government ospital nana. Anya ka di tinapasamak ka ni Edna. Maopera ka no nana. Ang mga no aganak mo. Anya, aganak. Asino ti ama ti anak na? Naikat anya ang ay ti amok nana. Mapan kayo kitdain, taday tatinyawag ni Sisa. Ay na, sapay naira na nga awan makukwarta. In kayo pa umutang ka ni Manong Bantor Sigurado nga da kwarta na day jay nana. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay ita alawas ang napauluhan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagpanunot na Edna iti pamuspusan, no kasanong agsinublianda kan ni Bantor.
Kayat na nga ipaawir kan ni Sisa, ti anak nanto. Iti sabali abangir, nalpasan ti dakkal abalay ni Bantor. Kayat ni Cora ang makasiningad da kada Petra, gapu iti tarigagay na. Iti may sangal daw, nadlaw ni Sisa nga imbal ni Edna. Impan na nga rod daytoy iti ospital. Inyawag na kanilani. Tapno idanon na kadagiti dadakkel ni Edna. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas na pauluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Anya nga iti ambok, nana. Mapan kayaw, taday tatinyawag ni Sisa. Ay na, sapay na ira na nga awan makukwarta. In kayo pa umutang ka ni Manong Bantor, ah? Sigurado nga do ti kwarta na dayjay, nana. Anya, apay ani Bantor tinalagip mo. Kas ka lamangin insulto. Kaya't kulang mat nga da kwarta yung agpasyudad, nana. Kasano ang matulungan nyo nga iti anak yaw no awang mga kwarta yaw? Kasano nga amaw nga awan kwarta ni Edna. Isumat ti inyawag ni Sisa, nana. Ay na, Nanala, apay asinurot nak dito'y bangkag. ukudom day tamay may sakal din tamapan mo ilako. Pati manok, tiliwom tay ilako tay da. Ay, agtal na ka man abak-bakatan. Apay kumangay nga ilakom dagiti dingwain. Inawagan ni Sisa ni Lani. Adda ka no iti ospital ni Edna. Delikado ka no, ti kasasaad na. Ha? Naaksidente ka, day. Anya tinapasama kan kwa na. Wah, aganak sa ka no. Kunamot ni Lani at delikado ka no. Aganak. Adamanan asawa na. Ay, alakit din. Nagado adamdamagam. Agunay kaan. Amang anuan yan tinapasamak iti anak ta. Nagapwa ang basang. Awan ka ba't dito'y itay? Gumatangak ko ma. Ay, ada ipadamag ko, nana. Karkar na adamag. Ah, anya adamag takarkar na pa'y ako nam. Inawagan nak itay ni Sisa. Isaw tinapan ko indanon kada nana Cora. Ah, anya tinapan mo indanon kada ex-abalayan. Ay, delikado ka na uti kasasad ni Edna iti ospital, nana. Ah, anya ka diti sakit na ta delikado ako nam. Aganak ka no, nana. Maupira ka no. Ah, ay, sige pa nga raw. Tamapan ko ibaga ka ni Bantaur. Ay, nana! Anya jay gatangan nyo ako nayaw! Agsubliak taw, taamangan numapanan ni Bantaur di trabaho na. Na? Pimanawan? Ay na, ay, imbag ta saan mo pa'y asinakayan day ta motor mo, anak. Ay, apay na nang. Anya tapasamak. Ni kanuid na, delikado iti ospital. Ha? Nakaamuan niyo na nang. Inawagan ka no ni Sisa ni Lanay nga idanon na kada abalayan Cora. Anya ka no ti sakit na. Maupira ka no taganak barawk. Adagayam sa bali nga asawa na. Pudnaw tay atap kaw. Kasta ka di. Sige. Tamapan ako ni trabaho. Ang mga numaladawag. Urayan na kayo mati apo kayo. Tamapan kayo ni Jeskwela Anda. Nadlaw ko analiday ni Bantor. Idi imbagak nga adda iji ospital ti asawa na. Anya nga ta tinaglidayan na. Ti nga ta panagsakit na. Oh no. Ti kaadda ti sabali a lalaki iti biyag na. Ay, pimanaw tumat nga min adagaws. Kasaritak pa'y kuma, no anya ti makunana iti napasamak. Anya nga iti kuna ni Manong Bantaur, idi imbagayo ti damag, nana. Awan ba't, tagrubrubwat amapan ijay trabaho na. Nalidayan. Nalidayan? Kaya't asawan day ta, nga dapay panagayat na iti asawa na, nana. Amok pa yan. Kasaok pa'y kuma.
Ngam agap apurama nga main. Mayat apadaan ang ti sumaruno apasamak nana. Ay, kumusta nga ta ni Edna? Ay, awan mat nga rod pa kaamuan tayo. Apay no awagam ni Sisa, kat agdamag ka. Ha? Ayun gayam, agdamag akan ko na. Hello, Lani. Nakaawag ka, mat? Kumusta ngayon, Edna? Inawagan nak ti amok, takasapulan dak dito'y trabaho. Pinanawa ko ni di ospital. Pinanawam ni Edna ngagmaymay sa ijo ospital? Simangpet ni Nana Cora, sakbay apim manawak. Maopera ka din? Diyak mo, no, naiwayat ang ti operasyon. Kung nangamin ti doktor, adi nakabailan ti aganak iti normal. Apay nga di nakabailan? Nangatuunay ti presyon ti dara na. Amaan ka no dakdakas ti mapasamak. Ay, sige, taumayan ti boss ko. Bye! Nangyumat ti saritaan, may tanaka-loudspeaker ti cellphone, nana. Ay, imbag, tasaan anagkasjay idiing nyanak na ti apokok. Normal mat nga agpayso anaganak iti anak da ni Manong Bantor. Ay, kita man la ti biyagan niya. Pasamak ti mangibutaktak iti palimad ti may sa tao. Ha? Anya ti kayat yu asawan, nana? No saan nakastawagas ti panaganak na, di tayo maamuan anakiden na iti sabali, kat aganak pa'y gayaman. Huwin nga agpaiso, nana. Adda puntuyo. Kumusta ang tigayam ko, Nana? Ay, kagap-gapo na iti operating room basang. Saan pa'y anak kapuot? At dapay laang iti recovery room. Ay, unay mo't lang arudan ti gasgasat na nga aganak, Nana. Saan mo takastoy ti damo a panaganak na? Saan nga tanga da connection ti kanayo na panagililad idi, Nana? Awan nga minapulos ti ehersisyo na. Ay, amo pa yun ngay basang. Ay, kunada mo't amma di kanong arod ti kanayon a nakailad. Masapul kano agpag tapno maka-exercise. Tay tama ti bagbagada, Nana. Ngam, di tayo mo't ammo. No talaga aday jay ti rason. No apay anapasamak ti kastak ni Edna. Lasang kaw. Adda ka di damag mo maipapan iti anak kaw. Nalpas ka nun ti operasyon, tata. Awan ka nun ti pagdanagan. Ay, agyaman apaw. Kunaklakit din no anyan ti mapaspasamak iti anak kaw. Saan nyo ka di nga mo nga dagayam ka dun na na ijay syudad, tata? Saan balasang kaw? Saan mat nga rod ang nagaw-away manipod nagpasyudad? Kuna ni Nana Petra, no saan ka no akas jay ti panaganak ni Edna, saan tayo amaduktalan nga adda ka din nana? Naamuan na ka day tinapasamak? Kano naka-loudspeaker ti cellphone ko, hindi mawag ni Sisa kanyak, tata. Nangag na ti saritaan may. Kababain ti inaramid na Edna. Kasano pa yan ti tarigagay ni Cora nga agsinubyan ko madaid na kan Bantor. Ay, imposible nga awatan pa ni Bantor. Uray no siyak mat ati lalakay. Diyak kayat no isukat na ti asawak iti sabalay. Imbag taadakan, naupira kan umat ni Edna anaganak. No kasta, na si Eskano nanang, Day tama tiniyawag da kanila ni Barok. awan mabalin tayo no kastaman. Naita siguro ti nakita ti doktora pagsayatan na. Ay, kuna na amapan ijay syudad, tatulungan na ka. Saan magtagrigrigat samay? Pagkunaan yung agrigrigat na lang, Kanuin la ko da ex-abalayan ti kalding ken manok da. Tapno adda kanu aramatan ni Edna ija ospital. no maopera, kurang ti paglakuan da iti kalding kan manok.
Adala siguro urnong da itinagsikog kenkwana. Anya nga tati trabaho tinangisukatan na kanya. Naimbag ta nakapuot kan anak ko. Anya itati marikriknam. Nakapsutak, nanang. Ayan ka diti anak ko. Adapay laang ijay nursery. Di dapay inyag, tadi mo pahimot kabailan. Kasta ka di, nanang. Saan ka di nga umay ditoy, ti ama ti anak mo? Makaturturog ak, nanang. Maturog ak pa'y. Alaga roon, maturog ka. Adaak laang ditoy. Inak to siripon ti anak mo madamdama, ijay nursery. Imbag ta nasabat ka diti palengke manong dagol. Na CS ni Edna anaganak. Awan la ka diti maitad mo atulong kan kwa na. No dumawat ka iti limos. Adto iti kwarta. Tapno di mo matkunaan. Ha? Sa nga gasutlaan ti iyaw awat mo? Anya nga iti pakaigatangan na dayta. Dakkelan day ta alimos iti makilimlimos. Apay, nalaka sa pulen ti sangagasot. Alaaklatan. Uray pagmerienda na laang ti pakaigatangan na. Awan pa'y uray para gatas mo ti ubing. Limos laang mo day tainted ko. Awan pa'y kwarta, ken awan pa'y pagpuunak. Agyaman kit di tadda pa'y ilimus ko. Kanayon ka kumaamaabak iti sugal. Napapatagkit din ti sugal mo ng ti putot mo. Ayan ni nanang mo ngay. Adda na pan naginatang di tarwar. Nakitak ni Manong Dagol iti palengke. Imbagak ana CS ka. Nang ted iti sangagasot. Sangagasot laang tinaitured na nga itad. Ay, saan mo kuman nga inala? Anya nga iti serbi ti sangagasot. Isumat laang nga isugal na. Innala kun ta isupay nga usaram ditoy. Di uray pagmeriendam laang. Awan man ak nakamday dya at tao. Mas daawak no apay a kinayat mo. Insukat mo kit din ni Manong Bantor. Amo ka din ni nanang. A pinanawan nak ni Dagol. Awan pa'y timbagak kan kwa na. Saan mo ka di nga imbaga? Ididinamag na. Nagpambarak. Tadyak kayat nga ibaga ti kinapudno. Rumbang laang amaamuanda, Edna. Siyak tulatan ti mang ibaga ka ni Nana Cora. Nay, ada ka mo't balasang ko. Saan pa'y mo't ka imay dito'y ti ama ti anak ni Edna? Saan ko maarumbang nga ibagak da ito'y? Karbangan nyo amaamuan, Nana. Anya ti kayat mo asawaan, basang. Basit pa'y ti tiyan ni Edna. Pinanawanan ni Manong Dagol. Sugador kan sadot ni Manong Dagol, Nana. Anya, kasta ti insukat na kan ni Bantor. Nana, nagkita da iti sugalan. Kat, ayan nga rodon day ta alalaki. Saan pa'y mo't nga imimay dito'y? Mapanag kumboy no magagat, Nana. Ngam no masadot, saanan amap-mapan? Kumusta ngayon ni Edna, tata? Saan ko pa'y nga amaw balasang kaw? Among maeta sa anak nga agsil-cellphone. Saan ko nga amaw no anya ti kasasaad ti anak kaw? Ay, makapada nagpaikit din. Ala, tamakimari te sa kanisisa babaen iti cellphone, tata. Alaman nga rod balasang kaw. Madanaganak nga minag na. Iso nga mayak dito, tapno makitamag kuma. Ala, awagak, tata. Urayin nyo bitan. Inahagyaman nak balasang kaw. Saan kayo pa'y ngagyaman? Taamangan no saan ko maawagan, tata. Hello, Lani. Nakaawag ka man? Adangan dito'y ni Tata Kulas. Kaya't namamon ti kasasaad ni Edna. Mayatan ti kasasaad na. Manipod nalpas ti operasyon. Ay, kasta ka day? Nasayat mat nga rod no kasta. Ay, mabayag dabay dita ospital? Adaak pa'y dito'y trabaho, Lani.
Mapanak to di ospital inton agritera ak. Maamwak to pay laang ti sungbat ti damdamagan. Padamagan na kami nga rod. No kaano mo't nga agawid ni Edna. Sige. O, ala nga Rodan. Bye. Nasa unilanay, adandanimot kanun agawid da Edna. Kadwa na ka ti kadandan nanang. Ay, day tati saan ko nga amaw. Basta ti ko na nilanay, kat dandanida kanun agawid ditoy. Nakalagip ka din nga agawid, dan anak na. Noan niya kat ti trabaho tinangisukatan nakin ka. Mabalin nyo matadamagan kinilani. Taamangan no amuna, nanang. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. El Oro con Sangre! Pinapalabas. Nakapungtot ni Don Esteban, idinamuan na nga inalan ni Doña Agosta akatugangan na dagiti singin nga anak ni Lolita. Si tuturedmat ni Lolita nang ibaga iti asawa na ti makagapo, no apay akay kayat nan amayad dayo dagiti singin, ngem ti agtalinag da iti sidong da. Iti may sangal daw, napan ni Doña Agosta iti Villa Gabriel. Imbaga na kini Lolita ngayon lakonan dagiti San Nicuana, ket awanen ti tawidan ni Lolita, gaputa inted na tinaglakwan na kadagiti tao, anangala kadagiti singin. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Kung aasang manang Pedrita, sarakam da itita kan kuya. Ha? Amuam no isod at tinangala kadagiti anak ko. Sige. Ngam amang ano agungat manin ni senyor no pumanawak ajak agpakada ken kwa na. Bayang, siya kunti mangibaga nga at napangibaunakan ka. Sige nga, Rod. Inak agrobwatan. Esposa! Anya jay nangeg ko? Adda pangibaunan ni Sika kini Pedrita? Wen, mi amor. Sa dino? Ko, anda kayat ko akanan. Galat, kasla makapang panganak itising kamas. Iso, bauna ka mapan ije merkado. Apay na di kagbilin kini Benito. Mapanita ije away. Ko, mi espuso. Awan sama tinagmula itising kamas kadagiti katalunan tayo. Awan ka di? Awan ti amo. Bueno, ibaga nga rod ni Sika da saan niya agbayag ni Pedrita. Masapol na dalata kadwa ni Sika dito Villa. Wen, ibilin ko dayta. Sige, mapan kami kin ni Benito iji rancho. Ado tinaskan na si Kaswan ni Jai. Sige. Agyaman. Pumanaw da kan ni Mang Benito. Nawaya ni Manang Pedrita amapan iti pangibabaunak kan kuana. Awan mat kan ni idita diti poblasyon. Sabali mat gaya mon ti agnanaed iti sigud a pagnanaedan na iti asideg ti taberna. Ni Julia a midwife ti inak kitaan iti dispensary. Oras ti duty na ita. Barang madanon ko. Ay, mas daawak mat ka ni Senyorita Lolita. Impayadayo na dagi anak na. Sa ita, pabirok na matlakan niya.
kan kaday tasing kamas, manang. Kaninyo kanimang Benito. Anya, susapo. Kunak dumakapangpangan ka iti singkamas. Kastat impambarko kan ni Esteban. Namjak kayat dayta. Iso nga alaamon. Ay, Masigurado nga awanan ni Julia iti dispensary. kas jeti ko na di nakasaritak a nurse. Kelaat kano ang nagikat. Kat ni Edita. Awan. Jak amo no sa dino itati ayan na. Taawan mo ti makam mo. Sa maysa. Saan gaya man ang nagsubli iti sigod a pagnanaudan na iti pimanaw diti Villa. Iso dalagit di tinangala kadag gringo kan Rafael. Nasaya at launay no isuda. Wan manang Pedrita. Makitak tumot lang dagiti anak ko. No da Edita kan manang Julia tinangala kadakwada. Benito! Apayama, Ay, puno ka di jay na dia magni. nga anya, Kanon ijay Villa dagiti singing nga anak dia Senyor Esteban. Senyorita Lolita. wen, inala ni Doña Agosta. Yaket intulok ni Senyor. Nakapungtot awan matla tinaramidan na, edi nagsangod akin ni Senyora Agosta. Ay iso. Ay apo. Ingkalintigan ni Senyora Agosta, at nga edi naklunan na putot na, nasaysaya at laangan no may panaw da ijay Villa. Ay anyan. Sipay dagi jay nga anak diyan. Benito. Hawin nga rod. Sabagay. Dia matkabalan ni Senyora Agosta. Sigud matabak nang diyan niya. Awan kanun ti kinabaknang da. Ay. Ang runa ita, tayin lako nan ti daduma na batbate a kinabaknang da, edi si bibiyag pa'y da edi asawa na. Apay ngay nga inla ko na. Tsaka mo basta ti namwak, kahit inlako na. Yan dagiti babak nang. Mamatiak ani Don Esteban ti ama dagijay asingig. Ay. Jak mabalin nga ibaga da ita, talaga amot adi naklunin. Anya ngay nga ro, kat sa balimat nga minti rupa da. Apay kit di Panawan ka pa dito ama. Tulungak ni senyor iti aramiden na. Sige, Benito. Kasla kaano na. Ngam sumagmamano abulan ng tinapalapas. Manipod impanaw ni Mamang Rafael kan gringo. Dakkel matan ti si Kuko nga atyenda. Sumagmamano pa'y abulan. Ipas nga ikuntun da ito'y. Ngam, kasanon no saan nga umala kan ni Esteban, akas kadagringo kan Rafael. Kasanon no saan nga umala iti kinapudaw, kan kinalinis ti kudil ni Esteban. Kano din nakaruprupa. Amangan no ibaganan tumanan, asabali ti amana. Ibaganan tungatamanan, anak kita manala. Itay-pay anak katugaw ka dito hardin. Dasani itan ti darang tinik. Kaslati mo marikrik na. Manang Pedrita. Agsangsangit ka? Manang, kasanon no saan tumanan akarupropa ni Esteban ti anak ko. Ha? Kasanon no din ang tumanan aklunan nga iso ti amana. Anyan to pa'y ti aramida. Kwa. Nalaos ma ti panang dungdung mo na kan kaita. Kan manipod idi. Binantayan na kamutan. Awan apolos ti sabali ang lalaki ang nakaasidagan ka. Mabuti nga iti mabalin ama pasama. Patyak nga umalan to kan kwada ti anak mo. Ngata. Uwan? Kuna nga men dagiti babakat, ano kanayon kano ang makitkitam ti asawam. Kabayatan ti panagsigog mo. Umala kano iti ama ti ipasngay mo.
Kasta ti punaday di apo ko. Sapay ko mga ruta kasta, manang Pedrita. Kumamat ka, Benito! Ha! 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 Nalay na tumarinig grupo, senyor! Makamatan, kay unahan kayo kinistalyon! Ha! 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 Pagkatan istalyon! Umayabkan! Ha! Hey! Ay! Senyor! Nakadanon tan! At datamutan iti masakupan ti kabangi-bang nga ili ti San Gabriel. Si Benito! At datan dito'y Santo Juancho. Senyor! Ala, disagan tadag iti kabalyota, Benito. Mabisiran ni siya. Senyor, Benito, ibaod ni si kada istalyon kan Brutos, itipon ti kay Mito. Wen, senyor, umay kayo istalyon, Brutos. Ibaod kayo pa lang, ket urayan na kanay. Sana mo ni Benito, nadasapsapulan ni siya. Nasaysaya at no saan na ibagbaga ni siya. Ama mom, tiagnaga ni ti Julia Anonas. Julia Anonas, senyor? Si, may sana midwife. Ay, awan moming agnaga ni ti kasta dito, senyor. Tiagnaga ni ti Edita Salunga. Ama mo, nida kayo? Ay, awan mo't, senyor. Kasta ka din. Apay sapsapulan niya dagita tao, senyor. Anda ka di basol da kada kayo? No. Bueno, lepatan ni si Kajay damdamagan ni Shaki. Oo, senyor. Ay, anya ti order yo? Duara order. Daytay espesyal na potahi yo, dito'y titad mo. Oo, senyor. Mabitlaan. Isaganak ti order yo. Kaya't ko na maamuan no pod no tiyata po. No mapaneknekan ni siya, nakasabwat dagijay, iti inaramid ti katuganga. Agsagana lang ang dagijay. Ay, ito'y lagayam ti ayan nyo, senyor. Kunak no di tabangir apanganan ti simrekan nyo itay. Anya? Sumot lang na nagbayag ka. Alabi nito, agtugaw kan. Urayan ta di in order ni Siak na taraon. Agmay-may sa kamanin asirbiak, senyorita. Kanayon mo na pumanaw da senyor Esteban kan Benito. Wen nga ron. Sa dino ka di papapananda. Tsaka mo. Mangisagana ka matan iti parakan ka. Agsango ta amangan manang. Sa anak pa'y amabisin. Madamdama akton amangal daw. Anya? Alas 10 nga minan iti agar mo sarak. Iso anap sugak pa'y. Sige. Madamdama aktumot nga rudan amangan. Awan ganas ko. Apay ngay. Rumbag amangan ka, ito umiso nga oras, tipinangan. Tapno saan ang maapiktaran dahi tas tikog mo. Di rumbag nga agpaladaw ka amangan. Mangan ka, uray basit laeng, para iti anak mo. Manang, Pedrita. Apa yan? Agsangit ka manan. Ay, ayak ngamin, tibagi. Ha? Amo ka daytoy lang si Kuko tinapatag itakan ni Esteban. Amok nga apaman, ama ipasngay ko. Awan pang tiserbik kan ko na. Allah, tila ipagbagam, senyorita. Wen man ang Pedrita. Tuy lang ang si Kuko tinapatag ka ni Esteban. Masiguradok dayta.
Ne, Pedrita. Nakadandanon ka matan dito rancho. Apay ngay? Binaunak ni Senyorita Lolita. Mapay ka no. Kanayon ngami na pumanaw ni Senyor Esteban, adi amo ni Senyorita ti pagpapanan na. Kaya't na amaamuan, no dito iti pagpalpalabasan na iti oras. At ne Benito, sana ka di akad-kadwa. Kanayon akadwa na, ngam di matagibaga ni Benito kanya. Umay ka di dito ni Senyor. Nabayag matbasit na di imay. Urayan ning arod. Anya? Agwalawas siguro na di imay ni Senyor. Ayo, di matiag sakit abaka. Agrairan ti sakit kadagiti dingon dito rancho. Anya? Ada binaon kung ag-report ka ni Senyor Esteban. Di namat nakasarita gaputawan ka no ijay Villa. Kasta? Sa bagay, madaman ti panagbako na ti veterinaryo asuswelduan ni Senyor. Ay, kasano nga rodan? Ay, katbarang malapdan ate panagwaras ti sakit. No pa'y kasta, rumbang lang nga maamuan ko man ni Senyor. Una. Ala, bayan nyo ta ibagak inton sumangpag. Malaman nga rod, Pedrita. Imbag tayo may ka. Si kanton ti mangibagay ti mapaspasamak dito'y rancho. Si kanton ti mangibaga Benito. Ang mga no si tarenak no ibagak anapanak iti rancho. Anya nga minti ginagaram ijay. Binaunak ni Senyorita. Atapan na nga men nga ijay ti papapanan niyaw. Kahit anya kumano mapmapan kami ijay rancho. Kwa, ti kayat ko asawan. Kayat ang maamuan ni Senyorita Lolita. No, ijay ti papapanan nyo akanayon. Di mo't ngamin ibagbaga ni Senyor Kankwana. Uray si ka, di ka agibagbaga kanya. Iso anapanak ijay rancho. Ay, awan dakas nga raramidan me, itapno pasapol-sapol na kami kideng. Benito. Dayta mo't timade kini Senyorita Lolita. Agdwa-dwa kini Senyor. Apay, agkurang ka di pa iti asikaso nga ipapayan ni Senyor Esteban Kankwana. Hoy Benito, saan ka man nga agsao iti kasta? Kasla di mo pa'y am-am mo dagiti amo ta. Isakit ko launay ni Senyor. Iso masurunak kini Lolita. Di lang aruden pagan-ano ni Senyor, agpadlaw pa lakas ta. Anya ka kadi, isardeng mo daytan. Masurunak lang kami. Ha? Ay na! Ikis ni Lolita. Ako nga na. Daka mo! Benito! Ay naapo! Pagkabilin manan ni Senyor Esteban ni Senyorita. Ano tiramihan ta? Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem. Di liway na denggen tituloy tinubela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre. Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon Jun Ributazo. Technical Supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre! Kastalatibyan! Kit ita! Adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Awan serbi ti kinaporma. No ti ugali ket saan ama nagpasensya. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Udaw! Adaan diyawar orayam. Ha? Ayan na. Day jay nay, kabababanay di tricycle. Ada kadwa na. Ay na. Pumimpintas matilabs ko itinal daw atata. Ay bagay na ti kulay ti buok na. Saka naka-uniform iti white. Ay na. Ad-adan anaing labak ka ni Angela, tata. Ay asit gamon Undaway mo day taoy. Ah. Ay, kasla.
Agkabakabang tanto'y pusok, tata. Ingkaki din. Man-mano da ito'y agundaway. Adaya mo driver at akrot nga agarab. Nagpudot dito paradaan niyaw ang hila. Ayan na ay pagluganan ta Jeep. Wen nga raw, awan pa'y mati nakapila a jeep. Kat nagadot di Jeep ang nakahilera. Ingka damaganan Hello, mapangla. Am-amom day ta lalaki. Dayta jay istorya aken ka nagkulit at text kanya. Ay, di agar aron kan ka driver. Ma'am, kumusta kan? Ma'am. Mauawat mo kadimot la ang dagiti text ko kan ka. Inted ko tinumber ko kan ka. Takunam ano ka sa pulak ti pagluganan. Ag teksak laang ta ireserbaan nak iti pagtugawak. Ngam kumkumpurmi matinting kay text. Ay, saan mat akom kumporme, ma'am? Iparparik naklaang mati ayat ko kan ka. Tatalagaan ay labak kan ka. Ayag na ka. Uy, ang hila. Saan ka matakasta? Saan ka mat ngamin nga agrep-reply? No anya ti isumbat mo, ma'am? Ti saan ko apa nag-reply ket iso ti sumbat. Iso asar dengan nakon at eteksan. Grabe ka mo ang hila. Kasi mo di driver api na ba inam? Uray lalim mabaga api manaw. Kasano ka nagdagulit? Pasaray agmis kulpay. In fairness, cute day di driver. Anda kalid na kanatayag. Adan boyfriend ko niya. Kat, anya tinagan na di driver? Interesado ka? Irito kan ano kaya mo? Uy, si kamot. Agdamdam magaklaan mo. Malag sagana ka kidain ta bumabatan kita waiting shed. Agpara akong. Ay, nabastadak samot tan tata. Di kagsaw iti kasta dudong. May saak matlang ngamin a driver. Sa anak ang maibagay iti nurse akas ka ni Angela. Siyak ngay, maestra mo di asawa. Ano samlaang arman? Ay, tata. Kasanum anaaram dyan na asawam ang maestra. Ay, kaya pinuskulak ati rupak. Kano nagaduk ka ribal ko iday aporo profesional. Ang siyak may tinakaigasat. Ay, nuapay mat ngamin ang nagayatak ka ni Angela. Agsiyak taki din. Napangikat iti banog. Kuma, maagasan mo to'y pusok ang masaksaktan. Impasyar mo gayam ni best friend mo a Beth ije balayaw. Nakitam gayam di impus ka. Kayat ko ti gumurakan ka. Tapay manan, anya ti basol ko. Inam atawan ang ti relasyon ta. Ngam di nakpay inawis ije balayaw. Day talaang ti gumurguraam. Di kagkatawa. Saan ang nakakatkatawa ti inaramid mo? No kayat mo, di ipasyar ka mo ije balay may. Rumbang lang. Kaano ayat ti bakantim? Kita agtopay. Tado ti customer ni Jay Jim. Oh, makitam day ta. Saan mo ang mapanawan Jay Jim apag trabahuam? Gym instructor nga rod da ito'y boyfriend mo. Iso nga rod alab ka. Ta perfect day ta figure mo. Tata, apay nga taasan kumatan ang makit-kita ni Angela. Ay busy siguro Ay, amangan mo't nulik-liklikan na kon. Tatalagas anak akayat. Ay na, di kag panunot iti negatibaw. Urayem Ay, nay, saan ayaan ni nanang ni Angela day tanay? Isumot ti kahira. Ay, wan, isaw, tata. Ay, asit gaktab damagak man ni Angela. Ay, di mo ibagbaga asyak ti agpadpadamag Ay, ag-order ka kay din iti kanenta. Sige, tata. Musta, ma'am? Ay, tisukik mat gaya, driver. Ay, agyaman na takanayon kayo amang mga dito'y restaurant ko. Ado ka ti inayabak apadak a driver, ma'am?
Asino nga'y di kadwam apogi? Uge. Ay, ni Dudong day jay, ma'am. Pasahiros ko nga min jay balasang mau ani Anghela. Ngam dya mo makitkitan. Kumusta kay ti anak yaw? Ay, adan apartment na iti asidag ti ospital apag trabahuan na. Masaduten nga commute. Kas jay gaya, ma'am. Wen, ang imbagakan ko na nga agawid ko maalinawas. Tamailiw kami matkan ko na. Ay, ma'am. Ay, adamot nga minan boyfriend na. Ay, adan, ma'am. Wen, ang jakpay mat nakita. Ang gym instructor ka, no? Ay, maskulado nga rod Wen, dayta ti ipampanakkel ni Anghela. Nay, naka-order ka magaya man iti kanunta. Ay, katuna, takunam amabisin kan. Ay, tata. Anya nga iti ko na ina ni Anghela. Abang kanumot iti apartment. Kastagayam. Ay, day tala ang timbagana. Anya kumapay ti sa baling ay. Apay, pampanunutom nga da sa balin a boyfriend ni Anghela. Awampay. Hus? Ninanang na mismo tinakaibaga. So, sige lang. Agaram ka. Ay, nagpugi ka. Ituloy mo ti agaram. Ala, manganta nga rin tata. Ay na, pinapigsam manin ti pakinakam ko. Matuloy ang ti plano tang agpasyar ije balayo. Talaga? Kano? Inton Martes. Apag iso, day off mo. Sige. Pagsaganaak ni Mami iti kayat mo a merienda. Uwa na. Saan pa'y lang amang lukat ni Mami ije restaurant? Si kasuan na ka. Future son-in-law ko naman. Nay, tata. Apa ang nakadumog kamat dito lamisaan? Madingarod tiriknak, maulawak. Ay, ang mga nujay high blood mo mananday ta. Uwan nga raw da. Nabinanaw na jak nagtumar iti agas ko. Apay ngay ngamin, asan ka nagtumar? Ay, kurang beti kwartak. Anya ka DJ agas mo, tata. Tainak gumatang. Ay, awamat nga rin kwartak. Anda kwartak dito. Ay, kuha ka babain. Kaskalaan another. Imbilang ka natatan ko. Mala, urayin nak dito. Tainak gumatang iti agas yo. What? Dito iti paradaan nyo? Unhan, apay? Anya day nga angot? Jay kanal di taigi. Kasta talaga dito eh. Nagasukpay. Anya ngay nga ron. Awan ka diti aircon room amabalin a paginanaan. Kabayatan ti panagurura iti jeep. Ay nakita umat at aglaw lang. Awan mo't tinaka-aircon dito. Babawi ko na ya. Maala, agtugaw ka dito eh. Tamapan ko damagan no asino tinakapila a jeep. Sa dino ti pagtugawak? Dita Dita, nakarugrugit ti simento. Ay naawan mo't sa bali a pagtugawam dito eh. Ay marugitan da ito'y jeans ko. Sapay nagnina da ito'y. Branded. Oh, anya nga tata. Mayatan tirik nam. Mayatan dudong. Ay, agyaman iti ginatang mong agas. Kaya nalamiis at danom. Inggatangan kan iti agas at umaram iti lasod ti makabulan. Ay, nagsaya at kalaki din aya. Nagswerte ng hilakeng ka. Anya? Ay, hello, Anghela. Adda ka gaya man. Asino tinakapila a jeep? Ay, ni tata. Dudong. Anya? Ay, iso tinakapila. Jay jeep na ti pagluganan yaw. Ay, apay asyak ngay. Kano ka. Sikan, tata. Adun ti pasaheros nga agururay. Itulod mo yan. Tapno adda mapasadam. Ay, agyaman dudong. Ay, nagsaya at ti ugali mon baraw. Ay, awat yun. Nagiti pasahiyaw tayo tayon. Ay, permitiling at kon.
Awanin ti bangbanglok. Sapay naghina day jay. Anya, nagbayad kan? Wen, ngam saan na pa'y mat nga intadya barya? Anya? Mano ti barya maya? Bay amon, piso lang. Oy, si Kalakay. Damag ka damag iti pamasahe. Ngam di mo pa intad ti baryami. Ay, papit lang sa tawang pa'y pariyak. Nitag ko sila pa nakit din. Naglastog ka na lakay. Di nakamam mo, Ay susan. Kayat mo tigulo, Ay susan ka akasta. Kalma ka. Bumaba ka man iti jeep mo. Tagdinanog ta. Ay, sir, sa anak alumaban, may saklang a driver. Lumaban ka! Sige, bumaba kayo. Tata! Anyat mapaspasamak dito. Bumababa matandag iti pasaheros mo. Taas sino ka ngagdamdamag ha? Kayat mo ti maaperkat, May amon dudong, maskula daw, nay. Agbuya kayo, tapaturugak man da ito'y. Aglisi ka dudong. Tama nga no may purok ka. Tikunam siguro, kabutang kanya. Ay, sige, labanam day ta kunam lang asinaw dudong. Huston! Saan mo tagibas si tipadak a driver Ay, di ka nagpakpakita dito, si ka maskula daw. Angela, Han, tulungan nak mata na. Kakapsuta kon. Tumakder ka may sam. Naalaala ang barok. Amaw, tandaan da ito'y awan serbete kinapurma, no ti ugalay, ket saan ama nagpasensya. Ay, grabe. Nabuyak jay video ang nag-viral. Ay, permiti katawak ka ni boyfriend mo. Kunak ano na pigsa, tanagmaskulado. Namindwala ang adinanog ni Dodong, natumban. Anya a boyfriend ko. Ni Rixor, saan ka di a boyfriend mo? Ay, pasensya kan awan, ta kinatawa. Makapakatawa mo't nga min jay video. Hay, imbreak kunday ja Rexor. Anya? Apay mo't, di ka asi mo't. Naglastog mga min. Piso laang abarya. Di na pinasensyaan jay lakay a driver. Kasano, no da kami ti agkatuluyan. Bastit la pa nagkamalik, danugan na ko na dagaws. Sa bagay, tay kunada nga ro doon. Awan serbiti kinapurma. No ti ugali, kat saan mo't ama nagpasensya. Katwan, imbaglakit din ang tadyak pa'y nayamam mo kin ni mami. Oh, ada si Mardeng Adjep di talikod tayaw. Ni, guri ka. Kasla mabigbig ko di bumaba a driver. Ay, jay cute mo't a driver. Ni Dodong ijay video ang nag-viral. Iyam amukan ka ti boyfriend ko. Boyfriend mo? Nag-beat man? Ay na best. Kastala ti biyang ka. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana, awan serbi ti kinapurma, no ti ugali ket saan ama nagpasensya. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. DMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kastalatibiyag! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.